Mukaşaka ağızın ушул экинчи өзгөчөлүгү ушул иши карып калгандан кийин малдын да артынан кеткен жок, чычкан да аңдып калган жок. Бул киши ушул баягы достору тамашалачу эле пионер деп тур. Мына ушул пионер деген сөздү ушул достор деле бекер жерден койгон эмес экен деп ойлоймун. Себеби пионер деп жолдоштор бир жакты бир жаңы нерсени ачкан кишини пионер деп айтышат. Мына ушул киши Мукашабабыз ушул баягы эл журттун арасынан чыккандан кийин жаштайынан көп нерсенин баардыгын куймагулук, кулак болуп, баарын тең ушу анализдеп жүргөн экен. Пенсияга чыккандан кийин ушу жөн жатып албай, ушул санжыранын артынан түшүп, өзүңүздөр билесиздер, республикадагы санжырачылардын ушу конкурсуна катышып, ошондо биринчи даражадагы дипломго ээ болуп, азыркы ушул Кыргыздын тарыхын ушул өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошту. Андан кийин дагы жөн жаткан жок, ушул күн түнү ушул изденип, иштеп атып туруп, калеми колдон түшпөй, колу жорган иштеп атып туруп, мына карыган кезинде Мукашабабыз жаш драматург аталып, ушул республикабыздагы драматургдардын арасына кошулду. Ушул буг эне жанагы Көкөтай атабыз жөнүндө чыгармаларды чыгарды, сценарийлерди жазды. Ушул театрдын сахнасына алып чыкты. Анан эң негизгиси мына ушул Кыргыздын улуу инсандарынын бири, улуу оюучул, акылман, даанышман Арстанбек атабыздын 170 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча ушунчалык демирге көтөрүп, 2 жылдан бери буту-бутуна тийбей чуркап, бүт ушулардын баарын теңеметип алып туруп, мына карыса дагы ушул иштеп болгон элге эмгегин ушул арнап келип атат. Мына ушул экинчи өзгөчөлүк. Кыргызда айтып коет экен, ушул карылык коркунуч эмес, өлүм коркунуч деп. Мукашабадай карыса карлыктын эч коркунучу жок экени мына көрүнүп турат. Ушинтип карыса дагы иштеп, болгон аракетин жасап, эл журттун арасында болуп, коомдук ишке активдүү катышып, мен жана айтып кеттим, бул киши райондук кеңештин төрагасы, райондук ардагерлер советтин райондук кеңештин депутаты, анан ушул райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп, өзүнүн да коомдук ишинде ушул активдүү катышып, ушул райондун элинин журтунун ынтымагы үчүн, ушул райондун экономикасы мындан ары кандай болот, жаштар кандай тарбияланат, ушул карылар жөнүндө бага көрөр жокторго ушу камкордук көрүп, акимчиликке, райондук кеңешке чейин кирип, болгон аракетин жасап, мына дагы эле болсо, ушул өзү 50 жыл эмгегин берип келген райондун эл үчүн болгон ушул салымын кошуп жатат. Мына ушул кишинин пенсияга чыккандан кийинки эмгеги, жанакындай аракеттери мына экинчи өзгөчөлүгү болуп атат. Башакебиз, Шекер апабыз ушул бүгүнкү күнү балдарынын мындайча айтканда жемишин көрүп, ушул балдары ушул тойду өздөрү өткөрүп, атабыздын тоюн, апабыздын тоюн өткөрөлү деп, ар кайсы жактан чогулуп келип, балдары өз каражатына ушул тойду өткөрүп атышат. Оозгер жакшы, эл жакшы, аял жакшы, ер жакшы деп. Шекер апабыз жакшы болбосо, тылагачындай таптап, момундай фигурасын сактап бакпаса, балдардын баарын тең тарбиялабаса, бөпөлөбөсө, Мукаш акабыз балким драма жазмак турмак, мындайча айтканда эптебеле мөгдөп баскан ба. Шекер апабыз да ушул коюн колтук алышып, ушунча жылдан бери баягы экөө бири-бирин табышкандан кийин колтук ташып алып, ушул Чыяншан районунун бардык көпчүлүк айылдарында мугалим болуп эмгектенип, андан кийин акыркы жылдарда ушул пенсияга чыгаардын астында Нарын педагогикалык училищесинде мугалим болуп эмгектенип, 40 жыл бою жолдоштор мугалим болуп эмгектенип, 10 миң деген балдарды туудун атынан Мукаш акебизди 70 жылдык мааракеси менен куттуктап, Шекер апабыз экөөнүн кошулгандыгын 50 жылдык алтын тою менен куттуктап, ушул кишилерге Кудайым көп узак өмүр берсин. Мындан ары дагы Мукаш акемдин калеми курчуп, Шекер апама Кудай чоң ден соолукту, бекемден соолукту берип, бүгүнкү элдин тойго катышуучулардын батасы тийип, дагы көп жашап, 70 жылдык менен гана тынып калбастан, ушул Ак Сарайда дагы бөлөк жерлерде болобу 80 жылдык, 90 жылдык, 100 жылдыктарды чогуу өткөрүп, арабызда боло берсин. Анда эмесе райондук кеңештин депутаты, райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы, драматург Мукаш Найманбай уулунун 70 жылдык мааракесин жана ушул Шекер апабыз экөөнүн кошулгандын алтын тоюна арналган салтанаттуу биздин ушул отурушту ачыктап жарыялап кетүүгө уруксат этиңиздер. Биз эми
чын айтыш керектигин толкунданып турабыз. Биздин кубанычыбыз зор. Ошондой болсо дагы бир жукун элебиз бар эле, ошону тапшырып койсок. Атабызга алдына ат, башына суузат тебетей, чепкен жаап, апабызга чепкен жаап, белдемчи тартып, дагы башка кийимдерди тартылап коюуга уруксат этиңиздер. Mukaş aka, sizden uşul Aksaray'ın içinde ötkörüp жатқан балдарыңыздың, уur келдеріңіздің демилгесинен өрүп жатқан торкору тоюңузду бүткүл райондун эли журтунун атынан, эмгекчилердин атынан, сиз кошо өскөн жолдошторуңуздун атынан, мына жерде турган акимчиликтин атынан, райондук кеңештин атынан чын дең соолукту bundan arka uzun ömürdü canımızda oturgan ömürlük yoldaşımız, baybiçeniz, gençleşiniz, sizin akıldaşınız Şeker apam ile birge bundan arka ömrümüzün jakşınakay boluşun çın soluktan kalap koyuğa ruhsat ediniz. Sizge jakşılık kalayız. Jatkan sonun sözlördün bari uşunun içinde yazılgan Mukaş aka. Baybiçeniz жөнүндө дагы жакшынакай сөздөр бар. Ушуну шашпай үйгө барганда окуп, ар бир сүйлөмүн, ар бир тамгасына чейин окуп, сиздин жакшынакай төрүңүздө көпкө чейин өмүр бою эстелик болсун деген 70 жылдык жакшынакай моорекинде папкабыз бар жолдоштор. Ушуну Мукаш акеге тапшырып, дагы бир жолу ден соолукту, эсенчиликти, тынччылыкты, жакшылыкты каалап коюуга уруксат этиңиздер. Калган сөздү мына биздин аксакалдар. Hurmatlı Mukaş, hurmatlı Şeker. Bugün bizden rayonduk mekemenin çiğdekçi hizmetçilerinin atından, Jalpı rayondun emgekçilerinin atından buna aldıda kutluktaştı. Men öz götürülerine aytışım gerek ama bizden rayonduk mekemenin çiğdekçilerinin atından bizge akıl koşkun, bizge kengeş koşkun Ahmet Bey ekenin, Şanşın Bey ekenin, Kadir ekenin, İdin akelim, idin baykenini tutkan turbaylı. Uşulardın atından dağı bir jolu, sizlerden altın toydu, sizin 70 yaşlık muharekenizde çın döktün kutlukdayız. Yeni sizde zırhlı sözlerin var aytılıp jatat, buna papkanın içinde de aytıldı. Bu vakıttın tareketini Hüseyin Ekem ayttı. Söz bulartıp oturmaydık, söyleyiverse sizin ömür yaşınız, sizin kılgan işiniz abdan çoğun. At götürmüş de aytsakta жаңын bayımız, töy götürmüş de aytsakta жаңын bayımız. Ağa көп vakit gerek. Oşun için biz oşun ağıreki aytkan joldoştorumuzun atından sizin muharekenizde kutluktab bir jıl kalıp getirip kurovuzga bayraq koyduk. Uşunu ermektep, minip alıp, dağı uzak ömür yaşap, Şeker Ecem bilen kol karmaşıp jürüverimizni kaalaymiz. Andan sırtkar bizdin joldoştor özlöründe bizden aytып turgan sözleri var, dilekleri var. Şonu saklığınızda. Улуу инсан, акылман, философ, ойчу, акын, казак менен кыргызга аттын кашкасындай улап чыккан Арстанбек атабыздын чыгармачылыгы, өмүрү, тагдыры унутулуп калган. Бардык иши, оюн азыр эл арасына кеңири тартуулап жаткан драматург, жаш акын, биздин балпайган кары Найманбай уулу Мукаш абабыздын 70 жылдык торколуу тоюн жана Шекер эжебиз менен кошулган 50 жылдык алтын тоюн бүгүнкү залда зор кубаныч менен чын дилден чыккан
çın akıldan çıkan jakşı sezimimiz menen gelip bu yerde üye bolup kutlukta oturabız. Men Mukaş ababыздın 70 yıldığın jana 50 yıldır altın toyun jalpı oblustagi deputattardын kеңештин атынан, областтык кеңештин атынан, жалпы эле коомчулуктун атынан кызгуу куттуктап коюуну уруксат этиңиздер. Областтык кеңеш азыркы коюлган регламентти эске алуу менен кыскача сүйлөп, ушул областтык кеңеш атайын даярдаган папкасы менен калпагын кийгизип койсок, урматтуу Мукаш Калмат уулу Найманбаев, депутаттардын Нарын областтык кеңеши сизди 70 жашка толушуңуз менен чын дилден куттуктайм. Сиз жаш кезиңизден эмгекке эрте аралашып, турмуштун ачуу таттуусун көп көрүп эржеттиңиз. Эл үчүн өтөгөн кызматыңыз текке кетпей, киндик каныңыз таанып чоңойгон Теңир тоонун элине иш билги жетекчи, өмүр бою ак кызмат өтөп келе жаткан татыктуу уулдарынын бири катары таанымал болуп калдыңыз. Акыркы жылдарда Кыргыздын улуу оюнчулу, айтылуу акыны Арыстанбектин, Көкөтөн Чечелдин мурастарын изилдеп, журтчулукка жеткирүүдө талыкпай изденип иштеп келүүдесиз. Карыдым, арыдым дебестен, ушул кезге чейин райондук кеңештин депутаты, райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы катары коомдук жүк таркалап, дайыма эл арасында жүрөсүз. Ылайым ушунуңуз кут болсун. Жубайыңыз Шекер эже менен бирге мындан ары да карлыкка моюн сунбай, уул кыздын урматын, досторуңуздун, тууган уругуңуздун сыйын көрүп көп жашаңыз. Sizge бактылуу карлык каалайбыз. Kımbattı Mukaş, kımbattı Şeker. Sizlerge bayılmıştı en yaxşı sözler adımlardan koydu. Tolere desen Ruz ayttı, rayonun yetekçileri ayttı. Jana bana akılan ayttı. Eli bundan keyin dagı жақсы işler, tanış, öteler ötep büyüm dersin. Bırak, nere olsa üç Mukaş sözde köp dersen aytsak, şu layık etti. Bu Mukaş, dalı vakı, baytanı vakı tırastar, 100 kuğuminin olmuş. Bana biz kokşoğun aksakaldan mı yiyeceğiz? Sağırını kokşoğun. Yetimiz anlanacak. Andan keyin ortamından yiyeceğiz. Zaydı kaçmaz başladı. Anan Cenab-ı otursa yaş gitti. Üçüncü biri oturup abdan da bir jakşı adam ekendik özünü belirli oturur. Bundan sırtları özünün bu Jasper'ın autobiografisinde katında Jasper'ın cihetim kalıp bende. Üçüncü tamaşalaganda bu cihetim kalgan emas. Bu eneli jetli erke jetim oldu. El bir eneke jetmen yürçeğin iki eneli ortasında tartardınız. Andan bir vatana Mesut'una getken öldüğün şeker. Beni oğlum жақсылап шуны бөпелеп келет тартажаларга тиги өзүнүн орто жаштагы жолдоштор айткандай аягындай түн болгону секиргени чарчаганын баардыгы жалаңада бөпелеп багып келет. Эми Мукаш бизге кошулду. Мукаш кандай кылса дагы ушу ман кийип барган сайын эле жакшы болот. El ortosu bu Eylül'de Mukaş'ta durur, sonra. El ortosu Mukaş için cidmiş burada. Şu 70 yaşta dramatur, 70 yaşta yazıcı, böyle varsa böyle bilici, çüyü varsa çüyü de bilici. Onlar bitti bana koymuşlar. Şu yolda gidilme, sakal gümüşler, şu kaptan beri, 20-30 yıldan beri tatlar.
özümüzce 20 katarız. Uşumuz başka. Göçümüz var, göçümüz başka. Anamın ne o? 70 sene döşü, neyse asıl yaş. Yani bizim bu karşımız neyse şu el örtüsün 70 yaşın aramdan gelip uzakta verse bulaydım belli yaşın. Yaşayıpları tileymişler. Yine hoşuna kadar bir şeyini ayıttı. Yerler geç sırın bilgen katarı öz göçe bir şekerini benim bağlasam diye. Arap taraftar şu yerde kanday tatnakay baldas. Uşlarının bağırdığın men gördüm de, men kazayken özüm. Uşunun bağırdığın şeker birden yetelep de çoğalttı, bastırıp da çoğalttı, okuttu da şu yesiz. Yani işte mukaşta başa bastırıp da çıkıyor. İşte anam şeker kuruşun bile ön gelmeye de bu kaşında var. Sizde burası da çıkıyor. Böyle aşkılar böyle ötmez. Şekerle ayarı yokturdum, bazı senede televele eklemeye gelsin, bir direkt bandı hesabı oluyor. Hoşolduktan biz şu WhatsApp'ta da yani şu oyunculuk usul oturlarımız biz şekerimizde ben arkadaşlar bana burası ömrün birlerin uzayın görevlisini direkt hesap. Karşının işi olup yenesinin içinde yatlarından beri de жақсы görmüşüm ben. 3 ay bunun ara töreliğinden keyin gelegenin başına kalpaka salınıp ana gündü gıdırtıp жүрüp çoğalgan kişi. Bunusunu da жақсы biliriz. Kağaların oşoluklardan şekerli jetilep жүрüp şu köpkö çıktılar da ökümür jeteleşip жүрüp partaylar. Baldardın uayırmatın gördüler. El yurtqa dağı Tolgan Tokay jumuş jazaганга мүмкүнчүлүгүм бар. Ошондой жумуш жазып бергеним. Анан эми жанагы өзүм драматург, анан санжырачы Айтор Ырчы да болуп кетти. Бу айрым кишилер ушундай болот турбайбы? Бу Мукаштын карганда чыкты таскага. Мен бир жазайын дедим. Menin çoğun kaynatam Boronçu. Boronçu'nun ayalı Naymanbay'ın kızı eken. Anam bizden Mukaştın Murtaklı yoldaşı bizden Kargozuldu dep koyup oşo Kargozuldu'da yoldaş Türkmen Genceş degenlerin kızı olcu. Emi adam gerçiliktin bıyıktığın tuğra saktağandın kararlar oşol boydan ölüp kıvanbay tilik suyundet degen gep var. Oşo boydan şekerin adam gerçiliği de esepteyim. Şeker oşol törkünlerin gülü bugünküdey bu öz törkünlerinin artık sıylap tartışıp жүрөт. Mına bu tuğasa adam gerçiliği. Emin Mukaşeker olsa barzılamakta atacak. Biz bolsa bu işler ayıp ketdi de 3-cü pakeledeyden yoldaş görüyoruz. Allah Taala'nın bardığına daha bir yolun attığınız Mukaşa var. Antkeni salmağı çakan sizdey kendisini yaratıp kuş tarafınızda meyilimin taratıp şekerecideyi meyilin dayan zatına sizde ömürdük jargılıp hiç kimden hiç bilseniz diyen bulbay meyil işte, meyil dışta ülkön adamlar menen janaşıp keleleydiğinizge karabay kenen turmuşta yaşatıp kenen bir kılımdın artıp bile yatarsınız. Siz şunday katal turmuşka layıklanıp jaralgan Allah Taala'nın süymönçülüktü peylese ekensiz. Şüköde etken bir sındırımlanға жемсөңүз бөгөп болуп, ичкен жеңеңизге каният кылып, екеселеп кийим кийгендерге караганда ар тараптан шайкеш келип, үнөндүү да сарамжардуу да жаралган асыл адам турбайсызбы? Андан да акыл ой жагынан Алла Таала машкери сизге каралашкан көрүнөт. Өткөн мезгилдериңиз баардык жагынан төп келишип, өрнөктүү өмүр сүрүп, телитен туштарыңыз менен ойноп күлүп, жакшы эле доорду сүргүңүз. Makavat jaganan bile kem kalpay, arkanda kumaratın, soğulatın kalanların sızlaşava, anlamaksız içini görüp kalgan eken. Çıkanaktay görküm gelmetinizge, şunday canınız beken jarbaşıp, çağırıp kalan zaman üstürüp, kurbu kurdaşlarınız benim bir oynop gülüp, çeksiz bakçı Taalay'dan uşak, şını kazandık kasiyetinizden yazbay, çıkarmasızlıkın çın yolunda gelindip, şekerlerinizden 30 uzun belendir. Şarjayıp oy sanadan ajırap balavattırağınızın mağdayında başarak bar bolunuz bu kaşava. Bu Mustafa
Tabekten ötkörüp, Türk'ün nukta jaşoo turat özgörüp, tutqa bolgan eşte sızık turmuşta, tolkup jatkan deniz soğulup böksörüp, kumar artık mezgil öttü jaynagan, katar joldan keçip öttün dayradan, kasiyetli bir gedem etkez külgün çağın kaytarmakmın gayradan. Mukaşava, tömende azilçinin aralashkan sözlerim sizden uşul kutlu marekemizde arlagan güldesten bolsun. Şiymıktay çakan boyunuz, çerçilden de tereň oyunuz, çındıktan eskim kasmagan çırdaşkanыңızды emi koyunuz, sırrınızды o men bilem salavatlı ugarı bolunuz, dedendek şuluğun gezinde dalayga tiydi soğuğunuz, şairler dele jigisiz, şıdır bolsun jolunuz. Oğumattın görüp jaş oğuzunuzda bilen joğunuz, ajajatıp kezde açıgıraak bolsun kolunuz. Bu gelemizden arbağı oldup, bakıgan dramaturg bolunuz. Tatağında durgan turmuşta tağılıp dursun joğunuz. Jegen içkeniz jugup jemsöğünü jetiştүү salmaka tolunuz. Tadıklar sizgen ardıgan külgünen talbasını tolunuz. Bata verip turabız, bakta alay tilep toğuz. Karılıp degen kasiyet kut bolsun sultanımız. Azırttık gezektik kudalarını versek. Kudalarının altından yoldan salam aldım. Ardaqtu Mukaşake. Ben bu kişinin şu kuda olsun da şu Mukaşake'den yürüp dedik bana gezden gönüp kaptırmış şu başka sözlü kurallı oyundadır. Bu kişi şu 55. yılı bizim Orta Sazga başkarma olup barıptır. Oşol günden başlap jakşı bilem ağaçayın bayağı sırtından bilişçelik. Bayliçe sökön oşondan beri jakşı bilemiz. Biz janı üylenip kalan gezimizde şonda bu kişinin ökülene kılıp aldı öyle. Demi bana oşondan beri yürüp oturup kiyin kuda olup kaldık. Bana böyle ki Murutcan Jigit benim oğlum ve ikinci oğlum Akzı olup benim gelinim bana Mukaşake'nin kızı. Bu Mukaşakem jönündögü sözdü aytıp otursa tügenbeyt. Jerdaptan jakşı aytıldı, buklette bardygy жазылган экен. Эми bu reglamentni saktоо иретинде men көп süйлөгүм келбейт. Ошондой болсо да bir-эки söz koşup keteyин деп ойлоп турам. Mukaşakem özü жанагы жаштар менен көп мамиле жасаган адам. Ошо жаштардын кылык жоругу, жасаган иши жугат окшойт эле. Mına bugünkü günde talant жаңа açılıyordu. Bu kişinin kayrılgan teması bir şunduk var. Kırgız elinin tarihi adamlarına. Mına Arslanbek degen adam gibi. Bu gele degen kanday kasiyetli adam. Bu Gökötay atabız kanday. Mına şul adamlardın ötkön joluna kayrılı, azırkı gezme okumuştuğlarının kolundan gelmeye jatat. Uşul meseleye kayrılı albay jatışat. Profesyonaldık dengeyge жеткизе albay jatışat. Bu kişinin şu kozgogon temaları ile Ar bir izilдөç üçün men jönököylötüp aytkanda kandidatlыk dissertasiyanın temaları je bolboso doktorluk dissertasiyalar. Bular uşul Mukaşake kozgogon problemalardı izildөө maselesин egerde bizdin jaşlarыбыз kolga alsa, bul jerde bayağı orusça aytkanda непочатый край же болбосо бул өзүнчө жатканды дын жери болуп жатат. Вот ушуну мен жаштарга каалар элем, Mukaşakem ушул жаштарга, урпактарга эстелик катары калтырып атат муну андан арда узартат деп ойлойм. Bu kişinin basığı эми жаңадан чыгып атат. 100 жашка чыгарына мен ишенем. Мына bu kişinin азыр 70 жашта деп ким айтат? Шул 50 жашта деп деле айта койбойт. Ошо 40 жаштардын тегерегинде деп ойлойт эгерде бул сөздү айтпаса. Эмесе bir 30 жылдан кийин 100 жашка чыкса, ошондо bir 70 жаштагы адамдын курагына келер сырткы көрүнүшү. А ички көрүнүшү жаш бойдон гана берет. Жанагы чыгармачылык жумушу эми гана таланты жаңа ачылып атат. Bu талант деген көрсө ар түрдүү учурдашына турган жумуш турбайбы. Бул киши şu пенсияга чыкканда ачам деп эле şu капкагын жаап коюп жүргөнгөрүнө өткөн. Эгерде мурдараак ачып койгондо жана Токтогул сыйлыгы, анан Нобель сыйлыктарына кетип калмакпы деген ойдо болуп жүрөм да мен. Дем ошол баштаган жаңыдан баштаган жолуңуз кут болсун. Анан эми алтын тоюңарда кут болсун. Ve Kudagıyımız bu жерде biroylар айтып өттү, балдарын ушундай жакшынакай тарбиялады. Чынында сонун тарбиялады. Айрыкча бул тарбиялоо маселесинде билимдүү кылды, илимдүү кылды. Ошо билимди берүүдө бул энеси
ata sançalık mamile kılgan jok baldarına. Men açık ele aytayım, men antken aralaşıp жүрдüm de men tiyaktan men day bir kandaydır bir darajada yardam berip жүрдüm. Enesi hiç öyle жүрdü. Uşu 5-6 balasını teң okutuda zor emgek kıldı. Egzamin berse de şu yerde yürüseler. Uşu kanikulga çıkıp alıp, ya otpuska alıp alıp öyle şu Bişkek'te yürüçü. Başka enelerden ayırmaçıları. Annem bu işi özünün ele baldarın okutup şularga bir bilimdi, ilimdi kılsam diye gelinlerim de şunday mamile oldu. Buna bu ile bir doğrulu sırık olup oturup en küçük gelinin buna özü canında oturup balasını bağır özü basamda otursa da diplom berdirip Politexnikiy institutuna energetika fakültetini bitirip geldi. Balanı bağır canında oturuş gerek ekenler. Buna bu misal özü adamdın kim ekenini gösterip jatar. Sizlerge uzun ömür, çın densoluk kalaylık. Annem Mukaşakem o Bişkek'te bir top inileriniz var. Emalar menden salam aytты эле, gel albaya kalıştı bu Yesen, Gun, Müsön, Beyşer, jana başkan bardığını sana bayla koyayım. Uşulardın atынан da bir kutluktu var. Kabul alıp koyunuz, inileriniz her türlü şartlar menen gel albaya kalıp bardığını aytıştı. Bu yerde turgan benim iki oğlum, iki gelinim durat. Şular sizlerge bir kişinekey bir benegi var eken, şunu tapşırıp koysan hem bir jılkımız var al. Tiyakta turar, şunu sizin toyu, sizlerin toyunu kutluklu öğretimde kabul alıp koyunuzlar. Yol saparımızca. Özü de aytıp kalar. Men özü uzakka çurkavatam kayıp, baykavatasın böyle. 70'inde Çin'de ilgerki çavulgan taytorudaydı çurkavatam. Hazır çıkarmacılık yoluna girip, Jana tip yoldaşlar belgilegende köp emgeklerdi jazavata. Munusu dağı jakşı nerse bolup kaldı. Ananem bugün uşul çoğun toyda men da bir nerseni aytgım kelet. Uşu Mukaşeke menen şekerejeni kutuktaganda şu men jana 20 satkаны da kutuktagан. Mına bizden ulu sakaldılar oturuşan. Uşulardı men es tartkandan beri kol karmaşıp kelatçı. Biri menen biri bala çakasından öydü kaçtı. Biri egerde emetip kalsa baldarın taştap koy oşo özlörünün 20 satkası menen alıp kelatçı. Prosto uşunday joldoşçuluk uşintiп байланыш катнаш жасап, бири-бири сый, урмат жасап жүргөн менимче баардыгы эле жерде эмес, баардыгы эле жолдоштордон муну таба албайсыз, күтө албайсыз. Көп жерден мен муну көрө элекмин. Мен ушу чын жүрөктөн бүгүнкү тойдун ээлери ушу 20 сатканын баардык мүчөлөрү деп ойлойм. Мен просто баарыңарга терең ыраазымын. Башым ийип баарыңарга таасим жасайм. Ансыз деле биздин сый урматтагы адамдарсыңар. Просто силердин да тоюңуз чын жүрөктөн куттуктайм. Башкарма тыйып элек Hüseyin aka мырзадан тартиптүү атыгарган киши мен токтотойм. Мен сөзүмдү аяктаганга Мукаш эке күтпөй эле эмнени айтат деп күтүп атса керек. Биз дагы ошо бир жыл калып келдик Мукаш эке. Калпагы бар, жолугубуз бар, салып коелу. Anam aytsın emin canarını, bolbasa aytam gayrı. Biz, ben bolsam Karakol'dan geldim. Mukaş Kuda'nın 3 yılının biri Cangaraç degen uğrunun kaynatası oldu. Cangaraç benim üye olalım. Bizim hürmatlı Kudamız Mukaş Eken'in 70 yıllık maharekesi, ikinciden turmuş kütkenine 7 yıl oluptur. Kudağıyım menen Kudamdın bundan çoğumdur. 7 yılı bunlar biri sıylap, biri sıyrılıp onday hürmatlı işlerden olup 7 yıl çok neyse. Men aytgandayım bu Kudamdın artı belki tigi bulsun,
ayta albayt ekenim. Sebebi Kudam menen men jığında birilde gezikpesem, jığında keyde bir iki jol gezikpesem, bu el okşaş жүрүp bu kişinin arka merkezdeki bu sözlerin ana buna kılıkları köre alganınca oşo söz süyleyip ettim. Metodda razılığımı aytamın hava hükümet menen partiyaga tazra emgek kılıp köp monday darajalı sыйлыктарды алып туруп köp грамоталарды алып туруп ошондой эле Кудайым мага агартуу жагында балдарды тарбиялаганда балдарга сабак берип эл мугалимдердин отличниги болуптур. Экөө тең эмгеги сиңген экен. Elge dagы, ökmötke dagı, sevden bu marakeli janagı svadin, Zalatoy svadinli toyuna kut bolsun. Dagı köp jaşadılar. Dagı onday toyun eçenin gördüler. Dagı rahmat ayta turgan jerim, oşondoy baldardı tarbiyalap, oşonda Kudayдын mıhtı boluş gerek Kuday'dagın şunday baldарды tarbiyalagany. Al 3 уулун tarbiyalap turup, öteň azır el başkargan, yurt başkargan, jakşı uuldardan bolup çykypdyr. Rahmat sizlerge. Biz sizlerden emin marakeli toyuňarga bizde kuru kelgen jokuz. Kuda bir yıl kalıp geldik. Andan çıkarıp mağı Tuğandan bizden vakit az kaldı. Бұл қандай чакуда деп та ойлошуңар. Мынакей шекер болса биздин эжебиз болот. Моңолдордун кызы. Мынакей ушул кишиден агар көгөрүп атат. 4 бала, 2 кыз. Ошол келиндер уулдарынан өйдө жогорку билимди берип, ошону багып тарбиялап, кудамды болса жанагындай самжыратчы кылып, жазуучу кылып, акын кылган биздин эжебиз. Анысы аз келгенсип эми бул моңолдорлордун кызы жакшы болуп турбайбы деп туруп, акырын дагы менин карындашымды улуу баласын алып бере койду. Өзү тындап чуркап жүрүп. Мынакей эми ошол менин карындашымдан азыр небереси көчөдөн басса Кудам өкө. Небереси жарым метр ашык турат. Мынакей ошончу да окуп атат азыр Бишкекте. Ошон үчүн ошону куттуктайбыз. Эки карындын тою кут болсун. Жалпы Куда сөөктөрдүн атынан дагы ийгиликтерди каалайбыз, жанагы чыгармачылык. Эми ушул Куда сөөктөрдүн атынан биз да бир жылкы анан калпак майларын тапшырып коюлат. Emkiye tezirek diyaktan kamına verirse, Kamçıbek Kuda ad başına. Gel orman bir yakın tezliğe verirler. Vaktimiz tar oldu bırak. Andan genci enderin attan Kamçıbek dayadan. Hurmatly kızılganlar, biz en küçük elini ağaları olabız. Bu yerde sözdüm köp aytıldı. Kudaga bizdin kaalabız. Uzun ömür, dagı çeksiz vakit, menagı çıgarmachılığında alban ийгиликтерди kaalayбыз. At başı Kazbek ayına geldik. Bizdin dagı badarkabız bir жылкы, anан kalbaktарын kiyis bolgan. Azam. Kuanıp çın yürekten kutluktayız. Kutlu olsun toy 70 yıldırımız. Bizden Arnavut'ta birimiz
toyumuz toyga bolasın, toyluklar tolup bolasın. Çatıraşatman şahar bolgon үй-бүлөңүз менен бакубат өмүр сүрүп, күндүгүңүз бийик көтөрүлүп, коломтоңуздан өч өспөсүн. Карындашыңыз Курманжан, жээндериңиз Камчы, Ерче, Эркинбек Кынасынар. Калап анан дагы 1 жыл карай беребиз. Эркинбектин коросунда байланып беребиз жээнибизди. Урматтуу Мукаш эке, жанагы өткөндө алдыдагы жолдоштор айткандай, улуулар менен дагы, балдарынан жашташтар менен дагы, андан кичүүрөөктөр менен дагы жолдош болуп кетет деп атпайбы. Мындай сапат бардык адамдарда боло бербейт. Биз менен Тянь-Шань районунун чарбаларынын жетекчилери, айылдык кеңештеринин төрагалары менен баягы баштагы чарбанын жетекчиси катары улуубуз менен дагы, кичүүбүз менен дагы жолдош, табакташ, анан башка жактарды аралаш. Анан мына ошол эмгегиңиз татыктуу эмгек сүрдүңүз. Ошол татыктуу эмгегиңизди биз баалап, сизге бир Тянь-Шань району боюнча эң мыкты тандаман, сиздин кичинекей боюңузду бийик кылып көрсөтө турган ат алып келдик. Ошол атты минип жүрүңүз. Анан эми Мукаш экени жана айтып атышат, Тянь-Шань районунун территориясынан эки жакка чыкпай эле иштеген деп. Жок, ошого дагы кошумча Мукаш эке бүткүл баягы эскиче Советтер Союзунун булуң бурчтары менен иштебесе да катарышып турган адам. Кабардар болуп турат дайыма. Ошол Мукаш эке ошол басынын жазбасындагы ал жаштыгынан, энергиясынын күчтүүлүгүнөн ошондой катарышып жүрөт. Ушул энергиядан кем болбосун, бала акырасынын небере чөйрөсүнүн өмүрүн узак жашасын. Кымбаттуу туугандар, Мукаш эке, апа ошо жакшы шарапаты дейт, сиздердин шарапат менен көптөн бери учураша албаган нарындык туугандар менен учураша атабыз биринчиден. Ошо жердин алыстыгы болуп, өзүңүздөр көрүп, бир аз кечигип калдык, ашуу дагы, эл дагы кар түшүп, бир жабылып калган экен, аны туура түшүнүңүздөр. Биздин эми сиздерге айта турганыбыз, алдыдагы чыгып сүйлөгөндөр болгон сөздөрүн айтышты, каалоолорун айтышты. Менин ошол Тогуз Торо элинин атынан ушул жака чыгып атканда дагы айтышты эле. Ушул нарындык бир туугандарга дилибиз, бардык жагынан салтыбыз окшош бир тууган элибизге бизден салам айтып кой деди эле. Мен карысынан кутулайын, Тогуз Торолуктардан сиздерге салам жолдоштур. Эми айта берсе сөз көп. Биз ушундай эки элди бири менен бирин учураштырып аткан Мукаш акеге, бу эжебизге ушул Кыргыздагы вообще эле жалпы эле адамзатта болгон жакшылыкты каалайбыз. Ошол кабыл болсун. Өзүңүз бул жогорудагы азыркы Тянь-Шандык туугандар айтып кеткендей, байланышыңыз көп жак менен экен, бизге чейин жетти. Сиздин даамыңызды сыздык, сиз бар, бизден даамсыздыңыз. Мындай байланыш дагы улана берсин. Ар дайым сиздей карыялар эсен болсун. Багы кыргыздар айткан турбайбы? Өзүнүн уул муунун сыйлай албаган эл чордуу эл деп. Биз сизге окшогон карыяларды сыйлап жүрөлү. Биз сиздердей адамдарды, карыяларыбызды кандай сыйласак, кийинкилерден, өзүбүздөн кийинки муундардан ошондой мамиле көрөбүз. Колдон келсе, менин айтарым, сизге окшогон карыяларыбыз көп болсун, карысы бар, ырысы бар дейт. Ылайым дагы көп жашаңыз, мындай тойдун бир канчасын өткөрүңүз. Анан эми баягы тойго келгенден кийин биз дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ошол жердеги өзүбүз
külüktep yürgen attala geldik elek, oşonu minip жүрүңүz. Кымбаттуу мукашаттар, сиздин бүгүнкү 70 жылдык тоюңузга келдик. Тоғызтар райондук ички иштер бөлүмүнүн атынан биз сизге жорго минип жүрсүн деп бир кунаны алып келдик, кунан жорго. Ушуну алып коюңуздар. Azırkı sözlü şahardagi veteranlarının atından Joldoş Noğoybayev koysun. Bu da aslında geçen söz. Tuğanlar buna bugünkü bizim Mukaş menen Şeker'in şunday jarkıragan toyun şahardagı ardıgerlerдің atынан, ardıger kariyalardın, ardıger bayviçelerдің atынан kutluklayın. Bu Mukaş yana көп нәрселерін айтып атышат. Біздің Mukaş'ta koyuyoruz biz. Ve şehrin ardagirleri abdan siyler. Mukaş alardı siyler. Mukaş menен jolukanda biz abdan süйлöşüp köngül açılıp karatda yakşılıkta. Yani şehirdağı özünün kentuşları, ulusu, gitüsü Mukaş'ta tamaşalap abdan son sözlerdi süйлöşüyoruz. Şahardagi ardıgerlerden yeğilmisi asılsa da Mukaş'ını götürebiliriz. Oşonluktan Mukaş'ты atın Maköl'de koyuyorlarız. Götürün büyüğüne. Maköl'de Mukaş'ın atı koyuyorlarız. Bir yerde bir süylöşüp kalsak, bir yetiştiği var oldu. Mukaş yerinde söz bolup kaldılar. Hemen bunun içine gidiyorum da ki atışatalar. Ben ayttım, al Mukaş görürgü, onu sol olgun, benim götürürgü hoğur dedim de. Yok oynursan ben bir sol kolum beni götürür olmayayım bize yürü. Hemen diyor, beni anın salmağını aytıp atkan yerim yok, adam keçilik salmağını aytıp atan dedim. Buna oşantıp Mukaş'ta yayını götüre çalıp suyla giriyoruz. Yeni Mukaş, şu 1950 yıllar veken 10. klasты bitireyken Mukaş. Bu otluk mektebinden ekstrini bitirmemiş 10. klasты. Ve Şeker'in abdan kızmatı köp. Oşanda Kırgız dilinden jat jasuu menen matematikeden egzamendin tapşırmasını Şeker жазып берген болчу. Men rayonda işleçim, oğlum oldu. Şeker mektepterde muğalim bolчу. Ben aytılganda ele artının atlışıydı. Neme aytatılgan söz emne? Aytatılgan söz uşu Mukaş menen Şeker'in baş koşkonuna bir çok jıl boldu. Yakşınakay jana aldına joldoşlar aytып etdi go. Yakşınakay turmuşta, yakşınakay adetli baldarını tarbiyalap, yakşı bolup keletecek. Emden aytar, men kıskaça söyleyeyim, ben ninin şaştırıp atat batırak söyleyeyim. Mukaş'tın ömrü uzun bolsun dağı. Taytoru 60 yılında taskaktasa, bizim Mukaş 70 yılında taskakta oldu. Bu özü ona işemiz. Abdan yakşı. Anan Mukaş dağı 70 yıl yaşasın. Oşonda 140'ta çıkat eken. Bardarımın çıvık minip alıp oynasın, evine çövresi minip. Göynögün şımın kesip koy, mayke turşice minip alsın çıvıkta. Anın arkasından gelinleri itirat da, koy atağın şımın giyisini. Ağa teyim oşonda öyle durup, götünün bazını, Cenab-ı böyle 30-40'ın aylanasında etmiyor. 20 yaştaki ballarda. Herhalde murutunu aldırıp otobüs koyduğun mu babadan canlı? Hiç ayrılmaz söylüyor. Anan bunun murutu yeni çağırıp kalmaz.
Şekerдің дүрен бояғы бар екен. Жіп бояқ жүрген. Ошо бояғымен бояп қояды. Міне ошантип жақсынаса жұмыста жасап келеді. Әлбетте жаңағы жолдостар айтқандай Мұқаштың пейілі жолдостарына біздің пейіліміз Мұқашқа. Міне мұның бір жақсы жері адамгершілік сапатында чоң. Және мен мақтабадым мұның ал салмақ емес өзінің адамгершілік орчылығын айтып өтем деп. Ошондуктан Мұқаш эми абдан жакшы. Мынакей ийгик жармаларын, сөөк тамырларын тигинде дуас таткелердин бир экөө эсептеп отурат, жанымда отуруп. Калпак канча калпак келди, чапандан канча келди, аттан канча келди. Эми алар ошо айтып отурат, ушундан бөлүшүлүп бизге билетке дегендер болот. Мен тумса Dağ bölüştürekten, dağ bölüştürekten. Ошон үчүн эми Мұқаш көп жашады. Шекер оорунан таза айттырып көп жашады. Şu Мұқашты кээде бир арыктан өткөрө койчу эле көчөгө бараткан атты алганда шекер. Колтукта ошон жандап жүрөгү ооруп калды билбейм. Ошентип өмүрүңөр узун болсун, балдарыңар өмүрлүү болсун, бактылуу болсун. Эми Мұқашқа şu шаардагы биз шаардын мына 2 шаарда келиппиз, кеч уруп калдык. Чапан иштедик, кымсап чапан. Кымсап билесиңби? Биз десек чагы жок экен. Сактап сатып алсын деп, жана ошо чапанын пулун алып келдик. Vaqt şaştırıp baratat. Hazır Canbolot'un joldoşlarından uğulunun. Hasan Bay'a çıkırsak bir yakar çoğu öyle. Can Karaş'ın joldoşlarından kuvayıp apsamattı. Canvek'in joldoşlarından Deyken Bay'a Kazbekler gelip Ayasatlar esene tutasana. Halkan tuttuğu papkez var, joldoşlar var, belinde tutar. Çoğu bir gelip papkeleri sırasından indirez karşımen deyip tutasana. Hemen vakit tarbalatmayı, kutuktonu lokkoy. Urmattu Мұқаш ата, Шекер апа, kalkınızga жемишти эмгегиңиздер, орчунду чыгармачылыгыңыздар, ийгик санжыраларыңыздар менен аттын кашкасында таанымал болгон сиздердин кутман курак 70 жыл мааракеңиз 50 жылдык алты тоюңуздар кут болсун. Сиздер жашаган турмуш жолу биз өңдүү балдарыңыздарга өрнөк, үлгү, анткени өстүргөн уул кыздардын алган багыты бул турмуштагы ээлеген оорду тарбиясы туура экендигин айнегилеп турат. Ушул торколуу тоюңуздарда чын ден соолук, узун өмүр, бакубат турмуш, кубанч күлкү каалайбыз. Үй-бүлөңүздөр менен бактылуу жашап, мындан ары да жемиштүү эмгектенип, кылым карытып, кутмандуу карыялардан болууңуздарга тилектешпиз. Уулуңуз Жанболоттун бармактайдан чогуу өскөн классташ досторунан. Билеттерибиз тапшырып калалы. Ардактуу Мұқаш ата, кымбаттуу Шекер апа, сиздин 70 жылдык торколуу тоюңузду жаңгарач уулуңуздун досторунун атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиз. Ошондой эле мен сүйлөк сөздөрү жогорку жолдоштор айтты, тилектер кабыл болсун, өмүрүңүз узун болсун, чын ден соолукта болуңуз, биздин анча-мынча күнү электи такап алып коюңуз. Биз жаңгарач уулуңуздун досторунун атынан сизге бир ат тартууладык. Анча-мынча Hazırkı baldarının joldoşlarından bilir özgöç aytıp koyga tuğra gelip atar. Bizdin Dolon degen birikmenin prezidenti. Так что bunun bölökçe aytmazak bolmagan turat, buna narınarak söz çıkartır. Урматтуу туугандар, кымбаттуу Мұқаш ата, апа. Бүгүнкү сиздердин торколуу тоюңуздарды ушул Жаныбектин жолдошторунун атынан мен биз жерде турганымды көрүп атасыз, жалгыз келип. Анткени анын баары бүгүн ушул сиздердин мынау театрдан чыккандан кийинки кызматын кылып жүрүшөт.
Antkeni meni alar жиберишти ушул өкүл кылып да, ошол үчүн мен келип отурам. Эми мен айтайын дегеним ушул Жаны экөөбүз кичинекейибизден чогуу окуп, андан кийин институтка барып чогуу жүрдүк да. Анан Жаныбек кычырап эле тиги мындай баркыт костюму бар эле да. Анан күлөш деп койчу ал убактачы мындай кийинишимдар да. Анан ошону кийип эле барып калчу. Кимдин баласы деп эле жүрсөм Мукаш Найманбаевдин баракысы. Анан ошентип окууну да окуп, ойноп күлүп, анан бүгүнкү күнү ушу сиздин эмгегиңизди актады деп мен ойлойм. Анткени бүгүнкү күнү алыстагы балыкчы шаарында бир чоң мекемени жетектеп турат. Анан ошон үчүн сиздин эмгекти баалады. Анан эми ушул жолдоштордун атынан бир сизге бир белегибиз бар эле. Ошол сизге бир караган кезде бир мындай жорголотуп минип жүрсүн деп бир жорго алып келгенбиз. Ушуну кабыл алып коюңуз. Анан эми экинчиси неме болуп калды? Хүйсейин Абдыразакович айтып калды, ушул биздин бир ушул Нарын шаарында бир Долон деген эл аралык ишкер коом бар. Ошонун президенти катары мен сизге дагы бир каалоом ушул сиздин торколуу тоюңузду ушул жерден кетип атып, балдар айтып калышты, биздин Долондо бир 100дөн ашуун адам бар. Ошолор айтып калышты, ушул Мукаш агамды торколуу 70 жаш тоюңуз менен куттуктап, апам менен экөөңөр бактылуу жашасын деп ушул тилекти айтып коюшту. Ушуну сизге айтып коюуга туура көрүңүз. Эми биздин өзүбүздүн жанагы мекемебизден бир мындай бир кичинекей жумшак мебель деп коет, орусча айтканда мягкий мебель деп коет да. Элдин баары эле ат мингизип атат, анан биз ойлодук. Анан Мукаш апам атты минип алып кетип калса, Шекер апам эмне кылат депчи. Анан биз ойлондук, бир жакшынакай жумшак эки кресло, анан журналдык бир столик деп коет го. Анан ошону тапшырып атабыз. Анан ошону тапшыруу менен бирге Мукаш апам эми бизди Кыргыз элинин бир инсандарын таанытып келатат. Анын бири Арыстанбек атабыз. Арбагында колдосун. Сизди дайым арбагында бала бакыраңыз менен колдосун. Ошо кишинин арбагын көтөрүп атын чыгардыңыз. Андан кийин буг энени көтөрүп чыгып атасыз. Анан эми сизге бир ушул Долондун балдарынын атынан ушул Долон би, Кыргыз эли Долон биден тараган экен. Сиз аны санжыраны жакшы билесиз. Ошону жазып береби деп драма, дайыр драманы. Анан мына эки могу папканы кагаzy да бар, ручкасы бар, эми бул ручка укмуш эми. 20-ка кийин көрөсүңөр эми. Билип атасыздар. Ушуну сизге тапшырып коюуга уруксат бериңиз. Анан башыңыздан калпаңыз кетпей, байчеңиздин жанында жана креслода отуруп алып тойпоңдошо бергиле. Азыр жанагы мекеме жолдоштор, калган каткандардан жазылган бир топ папкалар бар экен. Ошолор Мукаш агамда бир жакшы касиет бар экен. Жана сиздер алдында жолдоштор айтты. Элибизде бир сөз бар. Эр жигитке 70 өнөр астык кылат деп. Мукаш агамда кийинки учурда дагы бир өнөрү пайда болду. Маданият кызматкерлеринен тыгыз байланышта болуп, ошолордун өткөрүп жаткан маданий массалык мероприятиясына өзүнүн учкул сөздөрүн, өзүнүн санжырасын, тарыхын, жакшы нерселерин кийирип бизге карым-катнашын көптөн бери жакшы байланыш түзгөздөт. Мен бир нерсеге өзүм ыраазы болом. Бул кишинин өмүрү өрнөктүү деп айтсак болот. Анткени бул киши кээде саат 8-де келип алып, ушул област башкармасына келип турат дагы, эмне иш кылып атасыңар балдар? Кандай маселелер бар? деп өзүнүн кеңешин берет. Жана ошондой эле өзүнүн жакшы бир нутка жанакы санжырачылар болобу, драматургия болобу, мейлери жасынан болобу, ушул маданий массалык иш жагынан көп эмесин кошту эле да. Мукаш ака бекеринен 70 жыл жашап атты. Мына кыйын замандар деле болду. Жана өзү да айтты. Өзүбүздүн собственный атабыздын атын айта албай жүргөн күндөр да болду деп атат. Эми ошондой өйдө төмөн замандарда дагы биякта райондун арка жагында иштеп жүрүп, мынакей өзүңөр көрүп отурасыңар. Ушул жерлерге келип отурган элдин өзүнө жанагы жерде чыгып алып сүйлөп аткандардын
sözünüz var. Muhaşaken şuncalık varlık siylekeke, varlık kalkmasından, sapmasından, gölden, çiğden, diginden, nakbaşından, arkacaktan, geliyordan, gelip söyleme söylüyordu. Ballarının vurmasını görüp oturup, benim şurada içimden halktan razı olup oturdu. Buna doğraki Muhaşaken yeğenin arasında bir şekerdiği, uşuz oldu da görüp oldu. Doğru mu? Olmasa şu yeğenin arasında kaldırmak yok olsa, yeğenin arasında cürmesem, şunca kişi gelir ol, şunçalık ballar vurmaktap sıylak korkuyacak şınakay sözlerini bardırına itmaydı. Gözüne, pay biçesine, balava kralarına vurmak sıyın bildiri var işte. Buna şunu ben birinci köçeye Cenab-ı Hak'tan belama olsun aytkan sözüne ıyık arammış. Buna yeğenin arasında cürmen adamı getir. Ben bu kaşakene 70 yıllık yübileyimden şu ben bugün Cana Joldan ayttan da şahardağına kelbeye kalgan tuğganların dinilerinin atından barından alarda kayıttılar. Kutlukta koyun, 70 yaşı kut bolsun. Bay biçesiminen 700 yıl bir gece yaşaptır, bu da lavamo emez. Aytuğ galamoyuz arkadaşlar. Buna odan çoğun toyun, çoğun rakat. Bay biçesiminen, balavakrasıminen, ömürlü olsun, baktılı olsun. Ballarının hurmat sıyın görsün. Buna gördüler bugün ballarını sıyın. Bir ciğerde yorgan alıp gelip özünün bardak, carak yaptığı menen, cavusu menen, göl köşesi menen, bir Kırgız'ın ilgerki bağırları, manapları minik yürgöndey torba alıp gelip bunu bayrak koyuptur. Buna falan demnege dileyin. Şunday olsun dep dileyiptim. Yani şu ballarına çok rahmet aytardım. Şular ömürlü olsun, şular baktılı olsun. Benim bir yerde oturgan yoldaşlar, barılar ile 70'ten aşkanlar 80 liraya yeteverdiler. 70'e yeteleyinler, oşoluna ben uzun ömür olsun, barılar yetmeyenler 70'e çıktılar. Şunun bar jönü köyeli vardı, Arif Bitiski yıllar buluvermek, oşolun bardır baktılı yıllar olsun. Ömürdeki baktısı menen bolsa koğuz bulur. Uşul avalarday, sizlerde balların arasında hurmatsıyım görüp, bardımlar uşul uzun ömürlü baktılı bolsunlar dileyim. Barımız uşul bugün gelen oturup, olma yürekten çıkan uşul жақсы sözlerdi, bizden uşul toydun güne körüne, oşoldaydı uşul toydu uyutup atkanlarga aytalda çok oturabız. Bugün hazır uşul юбилейлerde tutukluların arasında ben bugün çok rahmatlı uşul Mukaşavam'ın ballarına ayıp getirdiler. Uşul kesmeye dik durup atasının apasının toyununda ötkür otkanda. Ekinci en çok rahmatımdı. Uşul bizden drama tiyatrının karakterini ayıp getirdiler. Sizlerge çok rahmat söker. Uşul Mukaşavam'ız жақсы dramaturg olsa dahi uşul kişinin emilgin bağlap, sakalın bağlap, bugün uşul iyi asıraydı özümüzler uşul berip, uşul жақсылықтар істермекші болып тұрып, суға қарай киімдерден тік тұрып, концерттерді өзіңіздер, сіздерге де çok рахмат. Ушул театрыбызда дайыма жақсылық болып, могу жерде ушул төбөт асманга көргөн көп аксакалдарыбыз отурат, ушулардын да көп юбилейлер ушул залда өтүп турсун. Биздин ошол ийги аксарайыбыз эч качан мындайча айтканда бош турбасын. Дайым ушундай пьесалар, оюндар, ушундай юбилейлер өткөрүлүп турсун. Атабыздын, апабыздын тойу болуп атканына биз күбө болуп атабыз. Бардыгыңыздар менен жана алдындай болгон Аксарайдын ичинде ушул байкеме келеген баалоолор, берилген жакшылыктар, анын уулдарына, кыздарына, куда сүйөктөрүнө ушунчалык жакшы тилектер ошолор айтты сизге, атаке. Анан мына бул жерде биздин Нарын областынын залкар улуу инсан акаларыбыз отурат. Булардын кептерин убатып биз дагы ушул толкунданып, атаңын көрүп биз дагы 70-ке чыгарып экенбизби? Ушинтип аталардай болор экенбизби?
Hep Kuday'a üşündü bir-birimizin içine acatlarını açıp, bayakı tengtüşçılıkta oynayan oyunlarda bir eskere turgan kurbu kurdaşlar bolor bekenmi dep çın yürekten tilek kıldık barımız. O yerde jalan yaşlar oturat. Bu biz üçün berip жатқан sizlerden estafeta dep aytalı. Bugünkü günü. Mına uşunu menen Kırgız özünün kırgızlığын bilgizet. Oşol toyumuz toygulanıp Bayakınız çaytlarında asıl geç yoldaşlardan olup kaldı. Asıl geç yoldaşı Jamanlılarga Saktırovayeviç Seyit Allah Kemir bolğonu menen bulardan yaşılgan sözün mağa aytат. Geçimde gelip turup bularmınday bolup atat, tigilendigindey bolup atat dep Latviya. Bu asıl men yaşım küçülük bolğonu menen Paşa'daki asıl geç menden asıl geç. Aman emin bular menen sana Hüseyin Akem'le söyle. Deniz kasını aytganda bu Paşa'dan yaxşı kişi. Dağlarımızın başlayı. Toyumuz toygulansın. Layık toy düşünüyoruz. Özümüz şu bana tekçilerimiz üzerinde bizim baykete yaşanan süreçte o şu elimiz süymöncünün iyi olan sakada yolumuz, boyumuz saraltın olan kişidir. O şu benim tabletim özümüz barıp sakal başımız benim baramızda bir belgilep koyuyor diye batkanda ben tören gökü yetip bugün şu yoldaşlarımdan geldim. Aytayın degenim oşul bala bakıramızın günün görüp şu har bir 10 yıllıkta bundan toyup görüp durmuş. Uşul har bir 10 yıllıkta biz şu zaman sen tügül mandayımızda durur. Türkiye'nin önündeki ilgili çendeni etmeni degenden biri tepkir aytıp bir pamaşalaşıp sürdürü de. Anamız randa özümüz başlarım rayonun içinde daha bir jakşılık olup anam Mukaşalan'ın bugün Şekerçegen'in çoğun yübileyi olup çoğun marekesi olup oturganda bu işlerge bundan burun kayıttan tilektim bana kavul olsun. Andan aşırayda durman bizde de hiç kanday koşumça yok. Bu ömür boyu yaşayıp olan WhatsApp'ka hiç kaçan böksörgey. Amkeli siz koşup kaynadı WhatsApp'ka olsanız, yani evlasızdan gibi men koşup dedi WhatsApp'ka olup. Kendi aklına da nepirek kalmadık var. Koşan WhatsApp'ka ömür boyu yaşasın, koşanın içindeki bu kaşıklarımızın toyu, futbolsuz bağlamaların bu bakın görüp, gelecekte bir yaşlılıklarda bazılarının oşandoyla inilerinin canmağa tuğanlarının ve suyumun tüm adamlar olup düreversin, şuna ayıp koyulur usta dedik. Oturan ballarının üstüne benim ağam, kolum, kaş, turun bek, kadra, bunun bağımtın altına piyasla, gelin. Altın atlar bir alamadım mı? Yeki başka medikal bozma problemleri, yerindeki çıkılı mukavemeler var. Yani bu ciğerde görüp çöptü soğanan suyun nağazına geliyor. Oşunda öyle yığılıp, büyütüp, yaşlılan, tuğanı tuğan, dostu tuğan, kudalardan, bana gözden gelen kudalar sizlerin iyiyim sırtından dağın tatlı gele, bana bugün bu yerde de görüşüp oturalım. Bu ayağım tatlı. Bayağı canım aytılacak. Ayağım yaşı, geri yaşıdan oğuz geri yaşı, kan yaşı değil. Antkeni Jaman ayağına kıracağım. Jaman çok ayağımın bari yaşı. Alan yeni jara koyun, Canım Ağa'nın iğnesi diyen kızın iğnesi var. Oşundan mukaşın. Özünün iki utuvaslar alsalar, dört balamı kardiyalap. Gelinleri en bir sonun kaynını ol. Kaynını oluş diyen var mı? Kişinin yakşı kaynını oluş diyen var mı? Bununla gelmeyin. Ayrımalar bununla gelin. Oşun gelinlerin canayı kadar kişinin balasını okuyen artık. Geçi balasının gelinçeğini bitirtip gelip bana bugün özgürlüğünün altın toyunda varken çok kafasına kırpmıştığını bu löseyin çoğun süreyi bulmak. Ayağı büyüdüm kurdu. Erkek koşur büyüdüm kolum tosun.
Kolomto degen kırgızlarda üy jılıkçı. Üydün iyisi üydü jılıktan bulaydı. Bирок ошол үйдүн түндүгү аян. Мен ошондуктан сиздерге ушул жерде отурган баардык ушул тойдун күнөкөрүн Мукаш менен Шекер абдан чоң ден соолук каалоо менен бирге мен силердин балдарыңарга, небереңерге, чөбөрөңөргө ошол балдардын эң туштарына ушунчалык сыймыктанам. Ушул сыймыкты баардык ушул жерде отурган менин балдарымдын үйлөрүнө каалайм. Abdurrahman Bayke mağa söz verişi için ele 10 minut söyledi. Anam ben 1 saat söylüyorsun gerekti. Deyim Abdurrahman Bayke biz boşa uzak yaşaptık. Жақшы bulmuştuk sağlıklardan ötüktür. Ana 70'e çıkıptır, 60'a çıkıptır devre. At verip atkan yerimiz yok. Attı sizler, bizge karta olgan tatıklı, ağalık mameleler menen. Akçalarını devam ediliyorsun çıkarak. Nedirge vakitçi mesela. Aylığından köp, 5-6 ayın bir alı olarak da akşam alıp gel. Vurmuş vatan. Evet, vurmuş vatan. Anam biz de olsa uğrayan 3-4 aylık gün alamız. Bu bir şey olsa cihine alıp gelir, toplat duruyor. Yani bu tamaşa ama bu işler tamaşalar şöyle ne olacak? Şimdi durma tutulanlar, bu kaşık önünde mi canaatı yerden abi karşı ver. Can baş. Arnacı. Başkanlığıyla ondan geçince daha nostalji destekleyen dilek verirler. Ballarımın yoldaşları gelmişimdir. Ben nostalji çayçı oturuyorlar, yumuyete verirdim. Ben gayrı bir şeyleri vermeyeyim ben. Yol tartkan turasına yoluna hak olsun, adını olsun, baktalı ol, büyüklerin zaman esen bolguda, şundayla 70 yaşlar var, benden 200 yaşlar, 70 yaşlar silerde de bilgilersin. Silerden baldarın ardını vayın görüp, silerden baldarın ardı şu asırda siler beni kanday hurmatlasanar, o şimdi hurmatlanan baldardan olsun. Jaknele geçtirilirken, nedele, bunda 70 yaş kaçırıyorlar. Neticede şunday öğretmenlerimde benim oycu oldu. Yüzüm oda 10 günde, 15 günde birim oda Türkçeden bir ayda. Ama bayağı içi olsa da yolunu cenab-ı Kadrak'ın pazarlayıp, toyut görüp atkanda da benim etimde tara otur. Yok, karasam oldum gel gider. Bir çeti Yengilik de var burada. Videolar bir şekilde karılar bakandan gibi bandar daima turup vermedik emman böyle. Bana en bularda bir şeyler ilgi tamam persek kuratı desem bana bular turdu da cevap bir topun içine ver. O zaman turda bir günü aspestik tüketip veriyoruz. Arkadaşlar ne hafta tura kendi bana tiyatrolar surat kalır. Ana namı geliyor. Alex geldi. En жақсы da olmuş şimdi. Belki de engelde kalır. Bir vakit durumda kontrol ediyor. Ana yakma. Her ne fotoğrafı mı kapçı cebiyle nasılsın? Tamamda yok. Öyle sakın var. Sakın ol. Ben bütün bu vakti ayda tanım canım duruyor. Jarvet bol. Kulak kolunda çok istem. Geçen yolda gelen bizler karda kal, kümede kal. Biz de yürüdük. Orada vatandaşlığı senin sayın bir yaktığımız eşya. Narnapkamda da bir şey. Narnapkamda bir işlem kaldı. Aykırı. Gel. Gel. Gel işte. Жақсы. Bekleşleri senin kalır. Hadi kalan sesle tuş var mı? Allah çarpsın sesle tuş. Hadi. Жақсы. Gel. Сеспе. Ver. Samara al bırakın. Koydun mu? Benim üstü.
Sürütküç böyle, sürüş böyle. Ya. Sürütküç böyle. Sürüş. Ulan bir kere ya. Ağlayla oturasın. Cemre. Oo, cengam. Ay geliyor. Bak sesleri var. Kesinlikle var. Kola, siliyorum. Kim kaydardı? Ergen kaydardı ergen. Ergen çıkarım için herkes ergen çıkarım. Ya şey ergen hiç nasıl da. Hadi eski çık bu çöz. Koşpay kem. Bak sağlayla ol, bana bak resmine. Jig numarası tuğul. Hamınday. Yengem öyle. Baymet ile gese öyle degen söz söyledi. Ergen. Andan yinki çoğaman balda ıstı olsun. Bir ergen geldi. Bu taraf. Anın ağasının atası. Zidaman onları mı? Evet, tatlı seni oyna oğlum. Ben takam durayım be. Ben bakalım eşke sırası eşten çöz gelen. Zaten kulüpten plan katakası vereceğiz. Sen mi? Yok, eşten çöz. Uzun kurat tut kazı, kısır kurası. Eşten gene çöz kazı. Sürüş. Tamam da çizdi da. Gel bas. Gel kokar. Papa, ваши брюки это поправьте, а? Sen tamak çimeci gitmesin he. Topala kızım. Ваши брюки поправьте. Ay bas. Ay sen bir. Silöşküle, sürüz geç böyle. Baskıla. Gel baskıla. Çek baskıla. Hey baskıla. Baskıla he. Sarı neyse. Hey cirle buna. Cirle. Hey ötkül. Hey bas ötkül. Hey. Basma. Sür. Alt kabinet. Gel. Bas. Cürü al basket aldım ben evet.